Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Skipper tuna is the healthier choice for you. It's nutritious too. O folofatu mfatalofatu I lau mai fo I Samoa le nei fo I tu lau le fiafi. Ia le atua lona alofa ma lona angalelei, tato ia le tau fiafi. O nei fo I asfa ngā luenga le sfereile fai wani vai aso. Faiva matiute mga luenga sa whenga Yesu tato atanu. Mai se ufai ui wai ngā luenga nei vai aso le tato malo. Fatalofatu le ngang fa loalo, tato taimi le ua se lima su valu minute te aile tu la lima le fiafi ia fa malulu atu ona o tulanga o le delay o le tatou porkalame ona sa tau fa mai a fo le tele o nisi o fufuanga malavasino le nei aso le tele o mta Upolu ngai meisio tatou atanu tatou ofisa nei e fa talo fatu le ngang fa aloalo mai mo mai sio tatou atanu I ona vai ngai sese e me se fo tapo I mau mai Samoa pa ia malolo la lampa pa o ia tunu mamao fatalo fatuai le ngang fa lolo nei tu la leso ia alfa mo lava o tato por kalame nei Feiloaiga lau Tusitala ia tato official Palemia ono nisi o mata upu sa talanoina nei vai aso kapeneta to vo manisi o mata upu taua tau lavan tato Feiloaiga ono le fa maninoina o mata upu taua wale manui o sio tatou tanu. Ta upu sa talanoina ka peneta I le vai aso na vai aso de nei sa fai unga fono inai le tulanga o tino I tupe ua tu inatu mo le sosoani I le mamalu o le atunu e ala ino ngā tupe ese I le ngata ino ngā tupe fatino ai tulanga tau pisinisi ma le au inatu o loi fafo apena fo I tulanga o nonga tupe I tulanga o tatou ataunga whanua mawhale ma mea mwa pena le tatou house cooperation. Ia malamata upu I tulanga o le atina ena o pisinisi laiti le tatou business hub o lo masani le tatou atunu. Mta upu momoe wha manino ua wha matuu le tatou kapeneta le tino I tupe 3 miliona ta la le tatou development bank. E amata ino ngā tupe amata tulusu wafe I le sela wafe ta la. Ilona tului e 5%. Ma ufa tulanga umalava masani e whenga iai ma iainga whawha vai tono o le tatou development bank ma na whainga e whaino ngā tupe. Ma iei lau ilo longa ili o nei no ngā tupe e ile avanoa e tuatuelta e sfutausanga, lusutausanga e mal tolu sutausanga e tong iai. Ala maua wha maunga nei no ngā tupe pia wha pia ave la application tonu pasia wha ia ingo wha matu atu o tupe a wano ngā tupe. O tato no ngā tupe mo nā 3 miliona ta la I le au wha ingol no ngā tupe I le wā lusu wafe I se la wafe ta la. Se 10 miliona o wha matu atu foi I pisinisi la tau te whaia ngai ngoinga mo o loa awinatu I fafo I le tatou development bank foi. Lau whaingo no ngā tupe ma whai ana whausia mai se lau wafe I le lua se lau wafe ta la. O le interest po tului so soani no ngā tupe nei e 3% I le tausanga. Ma ua iel tūlanga e wha mawina ele ona iei security mana o mia. Ona lewa mata no ngā tupe mai le se lau wafe I le lua se lau wafe. O iai foi le whaatulangana e fuafua le whangaingoina ngā I lua sutausanga, tol sutausanga, teimi whaatulangaina o nei no ngā tupe. A la whamanino umapea whape ave tausanga I tonu, mai lo aia inga whanga whawai. O le meta ua o le lo lau whainga o le tupe whaina no, ia ma le interest. Tolu pasene I le tausanga le interest o le tato 10 miliona leo mai ana whamtu watu. Tato whalapo pitonga o pisinisi la aiti 3 miliona. Ua whamtu ufo I awa le vai vanga o tangata umai fia whai a lato pisinisi la aiti tono le tato atanu.
i le vale o le afe tāla i le sefuru afe tāla. Mai le afe tāla i le sefuru afe tāla. O le interest e ono pasene i le tausanga. Ma ua whaatulanga fo i tulanga uma e ia iai i le siri atu le tolu tausanga. Ia maisi ai inga uma wha le whaletupe pēr whapea e whaamanuia ina lau tālusanga i tulanga uma o le a iai inga whapitoa. Tolu miliona o whaatulanga ina fo i le whalapopitonga pisinisi la Haiti. Whalapopitonga tau whale le malo wa avina iai le ono miliona tā la. A wā ia whamaoninga o tangata whainga renga me masani tātou Housing Corporation. No ngā tupe e mawhai una whaatinoina tolu sfuruafe i le 5 sfuruafe. Tātou tului whaatulanga ina le 5% le tausanga. O whātangata whainga renga mana o mia guarantors e whamaoni e no ngā tupe nei. Ia ma ua iei fo i whaatulanga na le sfuru su 5 tausanga. Se vai temi tu sauno ina ili whaingo repayment o no ngā tupe nei. Ma la lafo fo il tūlanga o le aiainga a le Housing Corporation a wā fo il whaatulangana o ia aiainga mo no ngā tupe taitasi. No ngā tupe mo le whaamatu ino whanua mai ele e ia ilau whainga i le 1 miliona le se lau afe i le 2 se lau 5 su afe. No ngā tupe mwhaina whai o le tului 5%. Whātulanga i mo whanua po o le whale fo. Ia e mana o mia lusu 5, lusu whata usanga, lusu 5 tausanga. Tu sauno ina i fo i le repayment o nei no ngā tupe umma. E peo na whamatala atu o lea maua wiri linga ummo ne neingo ngā tupe umma. Pea whaia tālusanga i tonu o whalapoptonga umma nei le mālole o whamatala i nātu la matanga Yale Development Bank, Samoa Business Hub, whalapoptonga le whalo Samoa, Samoa Housing Corporation, ia ma whale tupe umma ua tāu e lunga, ma ua iel wha moe ia wā wanoa nei ngono ngā tupe nei mole atunu. E le ngate le talusanga ina mo pisinisi o loa awi nātu i whafo. Mo le whainga o maota malawa, e mei se fo i whanua. E mei se pisinisi la iti le tato business hub. Ma e watu ai le whamalo si aua, e mei se fo i whamamla manga, o i lato umolo mana mia no ngā tupe nei whaafsota i sa o mtanga luengo lewa mai au no uta uatua. Lona lua ua whamalo lo le tu mau le so upo le malo. Au whanga solo ai le suenga le mta upo le nei na ese ai le whaiunga na tapena kabineta, ma le whaiunga na Faasalalau wina. O le nei mta upo sa le te tau na tūlei mai, peitai. O iei le tūlanga o le ese ai o manatu na mai le official kabineta. Ia ma mea na Faasalalau wina. Ma e wo manatu e ui pe ialo le tula fono e maana le proses e tango fia imta ufa pe nei na ia manino lele ia po le altu langa no o ia ili mafuanga na se e il faasisi langa ala tato press secretarial. Lona tolu e se laus furwalu wafi e tupe le sosoni le tato malo na tu inatu le au volipolo Samoa mo le tamisanga le tulangi i whapea e Keripeane ma Australia. O lo malanga le tātou au volipolo le nei mal whamu moe ia e te le tātou sao tātou te ulu Faleata i isi tau le manga tā longa whaavau malo mo le rumana. Pe on si fia ia tātou volipolo se tasi tā longa e le iel tel tonunga e te le anga waa o tātou tamata alo. Ma e le fawfo tūlanga o tātou pine aulo mai nisi tā longa le Pasifika ua maea. I tai o te whaamapueina o le nei au si i le tātou atanu ua iel tel tonunga te relo na sao tā ua e uru whale tuai Samoa inisi o tā longa whaavau malo por Commonwealth, South Pacific Game maisi tūlanga uma mo le rumana. Lona wha ua mai an to fialo ia, to whalingo am tua ia ale vena ale, Ministal Kabineta, ma ua iai tūlanga o na tau veina o matau pitau ele ma whanua whasau, wa o matua whapea whale ofisa o wa ai tau. O isi on tō whinga e iai le ofisa
o le fono ma le ofisa o tinei mu o lea ua tu mai o te toe tau o veina. Mo le taimile nei, ia se ia mai a le lei ona whaatulanga le lei le fionga le minsta, ia ona whapenale ntu e whainisi tu na inga mo le lumanai. Lona lima, ua mai a le awirilinga o le interview a tō teite i fono, komiti fono whaavai, ma upasia lo ia le kapeneta le tolus fulma le iwa i tu malo, ua mai a le whainga o whitwhiringa, ma i tu malo fo ia o le la Faasalalau lo ia, e le mtanga luenga tinamita mai tai fono e tolus fulma le iwa, ua pasia lo ia le komiti, ma upasia lo ia fo le kapeneta lala tau whaiunga tu ina mai. A mata loa o na whanga ioi tu malo ne tolus fulma le iwa. Ma mata na whiri la tu tangata whainga luenga, ma whiri la tu komiti whatonu, fautua, ma mata loa le tapenanga e tauno o atu le solusu tolu le masina le nei, ua lava tapena masauni e loa a mata lo ia, tala lo ia ofisa nei, i le aso sululua, Tesema lua felusu lua Januari, lua felusu wono mo le amataina o ngā luenga pe a e mai le tūlanga o le tātou ngā luenga mo le tausanga fau. Pai aso talo maanapongi mo le atunu ua to whaina le sa sutasi o Januari, whamanatu inai ia le anganga masani o le tātou atunu nei o le tātou talo maanapongi le vai aso atoa. Ina ia whaia le wha moe mo le amataina o ngā luenga o le nei tausanga. Ma ta talo ai matalo sia le atunu e ala i whaiva alo whirima e maise le pui pui o tātou. I matangi ma wha mo le wha moe. Ia e tai la mua fo'i le, tau la mua fo'i le ka le sia so fatasi. Tātou por kalame wha pe foi tō whinga uma te ia i lātou o e ua tai ulu tātou i ka le sia so fatasi. Le aso foi tai ao, ia e whono wha pito ai le Feilotusi o kapeneta. Ia ma unei ma le kapeneta, ia ma le whono au o e ka le sia so fatasi uma i Samoa. A moe lava ina ia wha mautu le nofo malama. A le kālisia so whatasi Samoa ma le tatou whainga malo. Ma iai nei swinga o lewa mata na tapena le tatou malo, e ala i le wha moe e wha ua wai le aso le anapongi ma te talo. Lua mata upu, whata ua i swinga le la whatu lai mai le amata le tausang fau, mumua. O le avele so lulu, aso vai aso uma o le vai aso, whama malui nai le anapongi mo le tato malo. A tau te anapongi ma le tai au fta atale le woli. Ia e whaatulanga i aso lulu uma o vai aso le tausanga atoa. O le avea maso anapongi ma te talo mo le tunu. E anapongi le tai au, ai fono te talo le fiafi le so lulu. Fono te talo wa lewa na whaatulanga mai le tātou fono talo. Salo wa ova nei ma le luas tausanga. E tā i wa whaupopo i ai ma le aso le anapongi. Lono winga o aso lulu uma lava i le tātou watunu. Whaile tātou anapongi le tai ao, mai le lima le tai ao, se i tau le tāo le tasi le woli. O na fono te talo leo le tāo le ono le fiafi. Ia na wha mai aila i o le tātou wha moe. O nei wha moenga ina ia le ngata e le tasi le teimi te talona o le amatanga o le tausanga i le asu tasi o Januari i tausanga te tasi. Au manatu le tātou whainga malo e te tauna whaile tātou anapongi i vai aso umo le vai aso. Ma le tātou whono talo. E lau whamaoni ai, tangata uma whainga luenga le tātou malo, e watu ai fo i tūlanga le tātou watunu atoa ina i o tātou whamamalu. O aso lulu uma, o le awhai e le tātou anapongi ma le talo. Ma le tātou whono talo e maseni ai i vai aso te tasi. Nona lua o le amatua tapu ngā luenga i le asa toi wha maluina. Mai se lava ngā luenga ngā ingo iei masini ma mea lava i le tātou watunu. Mai tau ina pēa lo iei nisi o kon kalate mai fafo ma mea o lo o sori i sapati. Manatu ai o le atoe whatu langa le wha malo singa le tā upure nei. Ma tātou le tātou surisa inga
amatanga o ngā luenga tausanga fau. Mai tasi lea ngai ngoina o le mafuai fono a tae ao. Mai kalesia so fatasi, mai so lato fina ngalo. Pe ise si me toe wha popo i luna o fina ngalo le tato malo i le aso le anapongi. Mai se le toe wha mamaluina o le tato sapati. Le toe fua i fo il teimi tala iei fo le loa ma mea uma, e fua a ngai. I le tala noanga, ma whawhia ngainga taulangi ma le sotanga ma le kalesia so fatasi uma i Samoa. Ona wha mautua ila i o le polo inga, proclamation, o le ato laulawina, i le tato anapongi le vai aso talo le aso su tasio i Januari. O lea ua maea le tofinga tanga luenga o tupe, Ministry of Revenue, tanga luenga o tupe maua. Pa ua wha mauni ai le tato ka peneta le tofia ina, o le fionga ia fui maono, vai tolo fo ia, o ia lea o le pule fau lea le tato mtanga luenga, o le mtanga luenga o tupe maua, ma o le tofinga sa wha mamalu i le solulu, e le tato ka peneta, ina ua filfilia lo ia, le fionga ia fui maono, vai tolo fo ia, tasi ia il filfilinga mo le filfilia o ia la vea ma pule sili, o le mtanga luenga tupe maua mo le nei fo i tolo tausanga. O la whamaluina ma ua wae e fo intu ina atu tūlanga o le whaiunga le kapeneta i un tūlanga masani, whafoi ai mtau puma. Ia, o loo whaasolo pea tūlanga o ngai ngoinga le tato malu le malo. E lawa le ta upuru nei o loo lau walunga le temiri nei. O le tūlanga o le puipuinga o Samoa mai Faleau whaasaina. O mai ana whaelfo tanga whaapitoa ma sui o nuu, ma sui presidente o nuu. I vai ason te nei ma o le mata upu la na mua lea o le ta iulu le temiri nei. O le awala lilifa mai ai le fsoaswani le pule mamalu ali i whai pule mo le puipuina o le tūlanga pangatia le tātou te iai. I re ngata i Faleau whaasaina a o a mio matanga e ala le saua ino tinam whanau mtamaitai tono le tātou atano. Le ngata i lea o le aso fo ia nei e sa ta pena il fontanga lo ia. Ma tai fono uma masui uma o komiti whaatonu o le tātou malo. SOE uma le tātou malo. Whala poptonga tu mo oti al tātou malo. Lua su fitu. Whala poptonga lo iei te fono tu mo oti al tātou malo. O la le tū tino leo le malo. Tātou te ngalua ina le tūlanga o le Commercial Arm Private Business Partnership. Al tātou malo whala poptonga tu mo oti nei. Le aungol nei Feiloaiga ina ia avelti ma inga i te fono ma sui uma o komiti taitasi. Ina ia lango i whainga whaavae ai meise le nauna watu. Whaatulangana o Palemia le whainga malo whirwhiria. Ina ia tina e le leim ta ngā luenga taitasi. Ai meise whaule manuia o whaalapaptonga uma o lo Afia whaatasi tono nei whaalapaptonga uma le tātou malo. Ai moli le nganga whaafitai o no le auaunanga i nei teimu o tele maso walu. Ia o lo langona lava le whaatulai mai peo ngā luenga le leisa whaatino. E taitei whono ai meise foi board members o le tātou i tū malo o e o lo Afia mai tangatanu uma o Samoa. Ai meise foi whaalapaptonga tū mooti al tātou malo. Ia, na manatua i lea pauna o nai mata upu sa tara noina le kapeneta. Ai te talatu le vanoa le tātou au Tusitala, o i matatou wei nei. Ia, o lea ua maua le vanoa. Tue whaatula i eile e tūlanga o le tātou whamoe moe. Ia, o lea ua tau sisira mai. Ia, o whōlinga ne o le tātou sāwari le ua iei. Whamoe moe. Ia, ina ia toi whaatulai ia vaenga mai tūtina o le tātou malo. Ina ia mawhai o na apo peltu langa manino mamalama mai tūtino whaamalosia. I tutono tustusinga le tātou malo i tu ina atu ai whaamtalanga o ia inga whaiunga uma ma mata upu tau le malo. Ina ia malu pea ia
tustusinga ma so se whaamatalanga tu inatu mo le sida fia le tātua tuno. Ia, o la wha solo pea, o le wha moe moe le iai, e se lava le tātou sa wari mo le Faasalalau wina whanua msoafa, a iunga whamsinonga. A e se le tātou sa wari le ne. Ia, o whatulanga ina e alu mai Faasalalau ngal malo. Ia, o a umam tā upu e Faasalalau winai, whamanianga, ia, mo ngā lofa, ia po a lava mta upu e te tau na Faasalalau wai mta upu tau le malo. Ia o manatu le aunga mo le wha moe leo le ho i fufuanga o tātou tāpena iai. Ia, e te latu le wanoa, tātou au Tusitala, ia po a ni fesiri tō te whina ngalo ai. Ia wal tātou por kalame ne fiafi. Tolo miliona le whaamatu mo le whantupe tuto mo whaamamo mo no ngā tupe. No ngā tupe ia mo sos tangata lava pe no ngā tupe ia mo la tofo ia au hui whato ama. O le taimuanga o le me le mo loa wina tui whafo, export developments. Mo o loa ngosi mo le awina tui whafo. Ia, le vainga mo amua, sorry. Le vainga mo bua le whaamatu ule tolu miliona a matatu le luas fulu a whea na ile se laua. Mo no ngā tupe. No le sa oro te vai atu e se ian no ngā tupe ngā mo business hub. Ai pe o le vainga mo bua le sa. O le Development Bank e tolu miliona mo Enterprises for Export Development. E iei ngā tupe na me lusu wafe se la wafe. A o lesi no ngā tupe fo i moltulanga la vole a winatu o loi fafo, Export Development fo i. E se la wafe, le lua se la wafe, Development Bank. O no wingo lato umalava o lo ngai ngoinga tu langa tau fato anga wha moe moe o ronga osi, e lei, o a uma mea mo le a winatu i fafo handicraft, ma mea uma o loa a winatu i fafo. So o se o loa e te whaia e entitled e export. Ela ele tolu miliona na e mawaino ngā tupe lusu wafe i le sela wafe. O le se fulu miliona e sela wafe i le lua sela wafe. Ono winga o la to uma ia e whaia ia tulanga bisinisi. Commercial loan. Business commercial loan. Faasalalau whionga o lese o fesili whamamole lo whionga mta upuleo whamalolo le tu mawai ia le suiso upo le malo. O le ale umi le ala a whangasolo e peo o le sifotu langa suspend with pay. Mole tanini. Tasir masina. Ala utu upisa si o la ia inga. Pe ia la inga masani al malo tasirol masina with pay. A umi tele susu enga ia na lole leave without pay. Ai a saule fai unga Emanuia lang case to tongio naso. Ai a saule fai unga wale Emanuia wa malo loi la. Wai la leo sui tu langa ni taini whamamole lau whionga. O lo iai le sui o le tatu ofisa. O le lava o lo tau o bea i tonu le kapeneta lo na suafa so fai lo atu mulimuli. A le sui o le tatu ofisa o le kapeneta le ua fatulanga mai e tau o bea to finga mo temin nei. Tai lawe lau a whionga mo o awanoa. O la ausilia mai tonu lava i te whono pon whawai. Tonu sfuiva leo o mautinoa. Sila atu po iei ni te whono ro au whia i tori i o lātou ia sa wale toi sa mai whenua whanga. Mana e se tau nu mai le lisi atoa. Ma lisi na la tō lau wina le tanga luenga minsta o tinam ta mai ta. Awal mele na merka penete tōru sui tu ma lo mai ana fatulanga la tō whaiunga. E iei isi o tu ma lo o la iei whaipule. E iei isi tu ma lo o la iei e no o parota. Na fua uma whaiunga ne i su enga al komiti
e tu sa I performance ala tu sa fai pule ule to e o mai ia malatou la sa fai pule temi nei a ule filfilia ono le fa le tonu la to performance I temi le sa ia wala I ona filfili istangata sa la to interview fatas Leo no miliona la Afioga leo tina tu le kalaktonga pale Samoa. O lea whapea o leo no miliona lea mo fausia lea o mauta o ainga hoi lea ele iaini o lato o mauta. Ia o nisi po inga whai o la fausia ai ia o le ases o le ana whai o na tue fausia ini si whale pe a whai e to tele to ma le ainga. La se sila ale tama ale fala tonga pena faise la to sa I ngai le tula Paual mele upasi kapeneta ono miliona mo le housing ona watu lole ia la to e fatino e la to la to criteria so fa moe no nga tupe la vai o tangata whainga luenga guarantee assurance tol suafe lima suafe whakatangata whainga luenga current tawaina le loan 5% le tausanga mo fale te wha leia mwharfau o no ngā tupe mo le whaamawina I whanua whaamawina I whanua no ngā tupe lana tai se lau wafe I le luse lau lima suafe ia no minga ta uloa current towards whanua security no minga mga o mia whangua mai o leo whatulanga I se lau wafe I le silua se lau lima suafe lau whaingol no ngā tupe mai mana o mia la ia pepo whanua e whaamawai no ngā tupe la poa ia ai lai lalo a le Samoa housing ala tau criteria terms e whai no ngā tupe ia Lau Afioga le sinta upona le ia fia mai lau Samoa mai le solta upule ngaluenga whamaita I lau Afioga sili mua lava lau Afioga e se ripoti wa mai musika e se tasi o sanga lue ngaluenga whamaita mua lia o le gata wa mua lia ia ai whatupu o lau tūlanga le whamaniste o le sili la lau Afioga le wa o mai le ni puti lau Afioga po o lunga lau Afioga ia au lisi mai le ase sila ia foi whawhitau o lo tula I mai le mta upula le ina tau o manangai na ia ua le masino le mau whawhitau li tato RSE le tasi wha ua matua te lea li tau whai sort out mai manatu o se ngaluenga tele le la toi whatulanga tau sang fau o ai tino malili ia le tato vai ai msalo po wala la tel tors fulu tino malili fo I mai a le mela sol tu la fono le amio matangana le ona na wala fasaina ia maltulanga na le amio matanga ona na no le fai me vale ai le sisio manga le la tu te ai mai wa avel fatununga malosi I le ministero ngafa manta upuni e tauna toe faise fufuanga malosi tau sang fau e folinga mai e le o muri tai la tau na ave I le fatununga le RSE I criteria na leina mafua o na ave le upulea firfiri mai nu mafio anga malanga mafua anga na leina ave le mele firfiri mai nu mafio anga Anga fo e malu tu la fono no umafia anga I se tangata e sauera. A whapele la tapena I se tu malo se malanga. E fili mai le tu malo tangata e o. Ma le tangata e te ia al whainga malanga. O nona winga, e te ara. Ala wai au lape o la wat. O mea le tupune, e fili mai le tu malo. Na mai ane fili ina I pia te malanga, ma mix solo malanga. O I le tupu le vavitauti. Le tai ustai le au malanga I le tai malanga
ai se au tangata mai ima o le tupatasi ma wai malanga tasi. Whawhitauri leo mai tauina, ua pei fo i lea ua taa alo i la tau le ona ngā luenga, the employers. I tātou tangata i le manao e watu tangata fau, ona nei le tūlanga. E watu to e tau au, ia mai e tūlanga lea fo i lea e le tutusa le ngā io i tangata fau ma tangata walewa na ngā io. Ia ona whaatulanga mai le mana o pela tau e watu tangata tuai ia sa masani na ia. Ia ma whapena ai na whaasoro le leia la tau ngā luenga. E ilo nei tū le lei tūlanga lea. A le si tū, wa le te mana na o hoi isi employees e watu tangata tuai. Le ama tangata tuai, o la tau a mata na complain i mena e whai la tau ngā luenga. Ua whenanula lua i whapena le manatu le sau. Alfa moi la vai, a fai e abisa malanga a toa mofafa. E te tau na o maritel tonunga, e ngā ruru e whatasi. Le aise me tupu e le tau wa le aile tunu. Ma ia le lei results a la tōtu e fwoi mai. Te le ia si tiang o le tamawa ingo a tunu ule a bei tātou tangata. O lo maua taru tātou po kalamene o RSC. Alalme le tula i mea tātou. Nā whawhitauli. Le si mea o le aingi tangata e whaia tātou whea nei ni whato angam tātou a tina. Ua tele tangata o i whafo. A le lava e tu ua banor tātou malo. Excuse me. Ona e manatu. O se atina e tāua mō tātou. Peitai. E le a vea fo i tātou tūlanga i tātou nau i le mana ongo tangata e o. A le whawhitauri lau tele mō Samoa. O le tātou te whainga luema. Te le whawhitauri. Ia nā whai lau tau mali nā whawlawe o tele i maua nā whawlawe. A wale tasi o whaiso. Nā le tinga ina i o tātou tangata lai o liaison officers. Mai se tātou tangata Samoa lai o ifo sosoni i o. Ma tātou community Samoa lai ono tau whai pui la wali ia. E tasi a le a wala tau fai fati tier vale le te favoi mai ma mena le la tatu ta pena ia I mole tau sang fo fatu langa fo tu langa lo ia lava nga luenga le filfilino malanga ia tele tanga te ngai mai nei fiu fatali malanga ai pei fo le piki lungo tu langa keng ia malo visa o piki ia ele tau na tupu na mea matula I mai ele tele o whawhitauli e manitalinga ai o la titiro I tātou malo I tau sang fau I whatulanga ni tonu e tau tātou I auni tu e tupu mai whawhitauli. Ia, o tā upu tutu loa lau whionga whamono. Ia po o mai ia se whai unga le te iole whaisapsi ni lau whionga le siwai. Ia se I toi sili atu ia lau whionga pe o tau mai ia le repoti le review a New Zealand e sa whati. Le ai, e le tau nuu mai. Whapeo I anuali le whapea o I anuali. Le whapea tau nuu mai e le whatatanonga whatau nuu I lato tāpenanga le tau na mori mani malo. Aro whatari, leo te whatari I te mini. O le ase whinanga lau whio mai a Afia o I le ngata o le wau mana ripoti le Afia o se tasi mai le maenga o le quarantine. Ia e leo nani se la ile fo I le Afia fo I se tasi o tangata whainga luenga mai le office o tiute. Ia a lea fo I to o lua whaia o nga lea fo I na molia I leo I ta upula lea I le Afia o tangata whainga luenga I wala o Faasalalau I whamuna. Ai po o Afia fo I o le effective vai ia le fofuanga voi lea e tau na test drug test uma ia tangata whainga luenga malo lau. Ia, ngona le nganga pole I le tūlanga lea o le umau e fone. O lo ia afianga e o lo whainga luenga malo. Mai o le tūlanga ai maise ala tau nei
o le whaingaluenga le pora. Tiute, ia ma le tātou biosecurity. O la tauni. La tauni al whai toa la tau te siaki ina o loa au ina mai whafo. Ia le mai tau atuni, ia. O le la e Afia ni tau. Mai o te whaftai o maua. Mai o umana avela o whatununga malosi leo leo. Awa ni tue solo muli e se whai unga. A mai ka loka o makangangi. Awa ni tue tu ua se noa. O la tauni, o lo watu whatu tuanga le malo ia la tauni whaile ngā runga i whamaoni marele. A leo mai tau atu. Ia le ki o la te le tau mwhai pui pui le au ina mai o me mai whafu. O le tau solo musa ia la tauni le ui mai ia i o whala u whasaina nei le tunu. Mai o le uwha ngā solo lava, na uto whafonga ua tele rates a leo 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 watu. Ao nei rates uma oka. E le ai se rates e fo i fua. Tele e whala u whasaina o le aisa, o marijuana, o paipa, o me uma, matulanga o leo matua o iele lo loto o te mini. Ngā wenga lea. Sa tauna matua wha amaru sia sfutau sanga taluai. Se manu e le mafia fia me le alu te mini. Ia le lau tu. E le waria i mele mele. E le ai se, e le se rate na alua leo leo. E le mau ai se mea. Al whanono o mātua. Tō lua. Mar whanau. E iai matilo tilo ta maiti ato o mātua nei. Olo iai uma mene tonu. O se tūlanga lama tia le nā le utato iai. O me fo nano whama mawhale. Tanoanga ma sui anuu, sui tina anuu. Ma le tanoanga fo ina whama mawha, ma le tanoanga whaini i tai ao. Directors ma chairmanship o le tato board members. Tato te awhi whatasi la varisisio manga le atunu. O lo loma nei le aso lua. Vai aso fau, le whanutanga whapitoa. Whaia onga umo le tunu. La al ka peneta Feiloaiga mali I matamaita I whaia onga uma lava o le tunu. Ai sea, o Faleata onga, a whaia onga, matamaitia onga le simele o o ia te mine. Mai tau ana whaile wha marusinga tatou malo. I re tau tau tu whaua. Ona tatou nunga oka, mata ngā tele, lua whaia onga. La ua umato lua. Ta mama le tina o tangata e whai ai. A le mai tau atu, talo whai. Ia o ala me o lea o a o tamaiti. Tato sila ia I le critical o le mele o atu. O a me ia o tamaiti a tu watu tangata o lo fino ngia na mawhau whau. I whala au whasai. Ai pe ono whai atu, e re te tau mua alon ma lo. Na ngā I bea, no sainia nei fo I le si Warren Nate le so. O le wha moe, ia ngā I le wha awau susu enga nei, e le to tu whaua. Mai se te mine o kirisimasi ma tau sang fau, o whewa I peo no whatu momo, pero kiri I wangor sukar me le watu. E le lei mo le tunu. Peo no whai atu e awhi rua se lauta ngata wa Whare tonu mawhau, li poti nā le ofisa of Amsinonga. E le tau tato no whanofo mtato titilo ni tau puri nei. O le ngā luenga, a tau na whau sforu rua sūtau sanga taruai. Manu se whape nei wa tau tu mamaina le mtau. Ia, alfa, moe ia o le la whasolo. A umana ave le apopo inga lo viso leo o whai pla test. Mata mai loa tau sang fau le engol fono fa solo umal Palemia ka peneta ato fa solo e lei se si le fai al testo menei e foi a tau tangata umo le Palemia ato tangata uma mata mai nan menei next year will be a hard year tu malo si tato malo so fai ia inga uma mo pui puinga le walu mo tato alfa mo manna Ai la tato walo ki masi matau sang fo
ai lo malolo leo pe no fatu a just sign another warrant e am leo mo fa mo le o na ta sia mala wa po inga ia vai se sia faina tulanga le ile ole kami mole lo fio ku fa fama mia pe e mo I ole wa mata ia le tadia si tang fo bo le ana ile ole wa tang faina le na to ele fatela noina ele yo mai você pe par capeneta ese I fai mo mol fa fitau di la tu e fai mo mol tu la ngor tau fa foi no tau pulai tanga venga e ana si la ia po ila toro fa maoni fa tino ngal venga tu na ila io mena tongi ele se me fenta ai mai ia ngo performance mo me uma na fuale ia tato mele al tongi ele se me fenta si o me fai ngo fina fai ya la fena tongi ele o le performance tato fu ina ele fa pe na o le tu pe alu vale le malo ele le fa tino ngal venga awan tato mate tu fuale fa manianga I lungo le tali mai o ngal venga na ti fai ele le mo le tu pe la vai le na le vo tato vai upu foi na ave pisa si vai tato performance engagements fuar na le sitanga fuar foi na fa manianga tangata te to tasi era me tu oi pa fa pe la fa na ni me le lo le to tu ma la ngal venga fa si la si kami mole ole sili tutulo ono le sa sili ya la o fio ngal ta ole sa fata ole ase tu la no le tema tu ole sa sa no le fio ngal to fio ua a mai le ripoti le komiti fa pitoa mai fai ma fono inai ole a tufa I tangata te to tasi tupe ole no winga fai tau wa fai mo tangata na Afia a fai le tu malo sa fata tasi lua masi umu o mai lale lato wata fata I tufa o mai 10 miliona lea I tangata anu malava o sa fata a le si pito nu le o tafito ala le sa pito isili na le Afia lona lua o pisilisi la Afia o tulanga o fale tulisi o le to atu tangata o ta ele o sua ua sami manongi fa le tonu ia o ele tulanga o la matia I la toama fau affectness yang tulanga na ia la sa e fa mo ese foi fa manu yang tangata te to tasirenu ese foi fa manu yang a pisinisi o lo Afia e foi fa manu yang tulanga o tangata foi sa fa la mo sami ona la fianga o le to ta mo fa se sea po se tui po se funga o ni au tau ia sa masani na maua o ina la fua na ile la to assessment ana o mai la e tia ue e ta mai ma avero kabinete pasia o fa tu le ai to o tasia tala no manu ma fi o ma tau ia o le fa mo le le ta ti el fina ngalo malo have a last consultation e le ia al pasia to tato malo ana ma li fo ila to ia ona fa nga solo lo le ma tau na vave tar se ia tu di fa ngol ni tau sang ale ai o no vingo le ama tanga tau sang fo e mau mal so ni 1 miliona le la tu foi nat o ai to fa komiti na to fia le kabinete po le consula po komiti la vale tu mai o le Paul Fenga vaile na mai o le fa inga e mau tangata te to tasi ma le fa inga e mau pisi nisi te to tasi a le tau fa inga ma le tulanga le sensa o le tu malo o le la mai tulanga tu singa ngoi na ye te me palota ma te me tu singa ngoi malo e na mai lola io o le tulanga e loi tangata te to tasi mai le tangata matua tau le pepe o na fu lai fu e fa man yang ai maua ta mai mo mo ma le mele o le household ainga
Ya tato tiro le paleni me le ole ainga to fa ma le ainga to sufa ma le ainga to vasfu e taulana o individually tangata te to tasi ina ia mawhai o na maua whamanianga e whea i tūlanga o tufutu whaina o tupe ina ia manuia tangata te to tasi ia manuia aile lau tele o li tūmana. So will the government be the one who will be distributing them? O le malo. Mai a pasia mai lor felo inga mulimuri lela a whea ngai malitu malo mal komiti. Ea o na ngai wharola i a komiti mai a inga i a sao mai a wha maoni le tufa tufaina. A mai uma a identification o tangata taito atasi mai la saini i tue ngā tūlanga lea. Ai uane i o per tato tai lima suta la volen tu for tato national ID. E ovane e lusu wafe tangata e ova. Ai li lopo ai kanga kai over population of Samoa. This will be run very carefully. Ma assess relate. Ina ia sao tangata saini le tangata wa mawalan tupe. Ia mawane in tangata e duplicate. Ia mati tangata e tau ingoa in tangata mo. O te talitonu ua ngawhatauri maina al komiti. E whai le mea mi tonu. In whatino la to tiute accordingly i le au whainga o le tusi ngā ingoa li tu malo. Lono winga e taunu so soani sui anu. Sui tina o le tu malo. Tu whatasi, tu whatasi ngol mele o tu male malo. I whaira whainga mo muti. Si, te li lope i nisi fisigas anaya o. Ia e nisi rofi. O me pupere i karia lo suania so. O la fasiri muli lau pio. Leo mai tau atu lewa Faasalalau le ofisili o tambuinga wa onga ma manu. O la ofisili la Palemia o toi se variation i le tofinga o le CEO o lo o iai nei Palemia o lewa wa mai alavalama kongarat. Turai mai lor whainga malo whiwhiria. E re tue taria mene o variation tue wha awau stengi. Wha awau wale no fo inga lewa umar kon kalate. Ma tau tertunu a umarolo kon kalate uma. Awane tue whaini variation. Or mele le whea mele o variation. A wha peo ele la tue whaila variation a laiti CEO. Ona e lala le tue whatau abe pelo tiu te wha CEO. A le fo tialu interview. I le whea la mo la tau i e o le interview. I e tutusa le wa ai e tangata la whaile interview. I le au waenga le i whafo i le o Afia mtanga lunga ma tangata le sa whai lunga no foa. A wafo i o le la a ade la wal me le o le tau le le i al tangata le sa whai no foa. He's going to have all the credibility because he's sitting on the chair. E whawhea la mai tangata i e tau mwhai mai whafo. So let's have a level playing field. Uma roko na late malolo uma. O e tapena lato interview pe toi fia interview pe toi fia palai. Me forna le na whaatino komsino leo le na uma. Me forna leo whaatino. Uma roko na kalate uma. Na iai associate CEO, assistant CEO umtanga luenga tau o luenga luenga. Ai ua manatu o le whea umta upu lea. A whapeo le toi fia palai le sa vem CEO. Abe tapena leila na interview. Na laina tutu sa umale maisi tangata ia tapena mai. Ua le tulau lava. O lai lava sa whai lungol no foa a ua umalo na taimi. Ai whawhewhea la le tangata ia tau mwhai mai lato. It's a bit unfair. Umalo taimi uma. Ia ai tapena le interview ia mo lato. Uma no mai umale o lato. E o whaatasi lava i le channel e tasi. Whiwhiria i lau interviewers. Ia peo le manatu le na. I le te taria ni mea nei o variation. Umalo le taimi o tangata uma. Ai tapena le tangata i al whaile na interview. Ai whaile tūlanga lau tasia o mai lato o lo apalai sa rano. No winga la le mai ala le kongarat. Ua mai lato uma lau mamore luma nai fo. E le to iei ni mea o ni variation.
te whātaritali ai se isu se pulisiri. Uma lolo tēni uma. Ka solo ia ACO e tau awenutanga luenga ia e alu o ia ta pena lau interview ma ta pena le tūlanga o le te whenga i mana isi fo tangata le tau whai me la to be fair. To be very fair mo la to moro interview. Yo te zona a lasi atu e te au ma to siri au Afioga. Le o tatu ia le vai tau o le koaso fia kisi fo i o whimalanga inga le wā o savai ma Upolu. Yo e tu loa tu lava la Afioga ia o le ase tala mai le wā apu i lea sa fo i o whenamanu leo mai atu. Wa le sa fo po le masina e le tauna au mai ai le tulanga la lea la Afioga. O le waa lea na whapea mai. Ua o mai le whamtalanga le whionga le Liming Star. O lo iai ia nei susu e ngalaiti o lo te tau whatino iai. O no le whatoa mau atu nei. E te le le tūlanga o le whisiringi o le mengo le waa lea mo tātou. O no le tūlanga o le whapea e le o atu toa tāwhenanga i lona saunga le mu. Ia mga whatauri maina mo le vainu. Ia maritūlanga o lo iai te mire nei. E le mawhai le waa lea na urwhale i tātou wafu. Whaisi te leo le waa. Whaisi papa o wafu. A le waa e whaisi ona te le tele maritūlanga la lea o le whapea mai. E le iai se tengi na tātou whaongaina ni waa se lua. Captain ranks. E peo alia. E le lei alia o wala iti o me mwhain whatūlanga. A se waa te le whapea i se tūlanga. E lua ni waa e whalangolango iai. Le te leo le waa lea. Ia male sootanga i le o ngā tonu. O mai whamtalanga i atia o ina le to e fisiringi ai. I tūlanga o saunga le mūma le tunu. O tele ngā luenga u whai le waa. Mau o mai tauina fo i le tūlanga ua watu ia. Se susu enga whapitoa. Inisi o company e le ia la tau le to mai whapitoa i Marines safety. Mai o lo whatari te mire nei. O lo whatari polalisia ia inga whapitoa na maila i o se whainga munu. Patolo lafo le whionga i le minister o waa tātou malo ke masui Palemia te rupe. Mai se temi na te lola o te pepa kapeneta e. Mauni ai le tau tato o tau mate. O le vai nuu leile va o polima masavai. E amsara le isi o tau na iei teimi teimi leanga. Tato va uma le iei teimi nei. Mo va po ia tasi le holo le va. E le iai ma se tato va mua. E whapea lua ni va e per tu la malfausanga le o captain ranks le ia tato. Le iai ma tu langa na le fa pe ma le tu langa le ai la fatali pe tato uma o le va tasi. Pa uma tato le o va tasi. E le ngi va pe va lua so. Tu langa ma le na mai ele fengo fier vai nu o na le ta o vai nu. Na hoi pito i siri lava o na sou pea o iaso lea. Ia mau le wha mui na mai se i tapena mai se i poti alo ia muni le whionga i le minister waa. Whionga minister o aluenga tele le whionga sui Palemia. Ia na wha mani no tula i o tulanga lea. Ala ua iei tulanga o lai e su e ngaltemi ne. Tas ia ka fisili fa mo ni la Afioga. E tūlanga lawa le i whala au Faasalalau. O no lea sa o te manitua le sa i lau sa noanga. O lea la i ai le vaenga whapitoa ka i screenings. Mo tutu i la lawa i. Ina ia mo te mua si aki ai le au mai o whala au Faasalalau. O le sila vaenga o la ofisili fa mo. He le ito e sa i mai la ia mo tutua o i tutu i la whapea le o la tōlo o me le aisa. O lea se la tōtala pe sa so tai fa mo le la i. O la o so ni mai tutu ila. La o ile warehouse
Ma la fu fa solo il tato screen. Al tato screen. E ia inga lai fai o a fa pelo o screen na tu o alai masalunia. I le tau fia i tutuila. I le tau fia i tutuila. A ua iai le red flag. O le red flag le na. E fatoa fatau nuu mai ai ni. Ma fau lea. Ia maua le tangata na before le pusa. Maua ma le tangata le pitia le pusa i ni. Ia ai lua le tato maa le la tongi. Na o le fautuanga vona na mai ia la tau o leva na la tau ta pena i mene o susu e mawapea. E na leina maua isi mea ia na maua ne na advice mai o. Vai la to pa ule mai. Ia ma la tau e o loo mai ia. E lea lana whaataritia, li tangata la koe piki ia le ato pa ule. Ae la ku, o kaka quarantine. E se i vai la kako le mafi fia whaleko. Ae ua leva o na whai. Tato si sirala ia te leo le whaleko. Ae o te lola ua la lango mai tu tuila. O le vai aso fwele na te nei na pasi alo i le kapeneta. Masini wha ata fau uma mo le ofiso tuti. Wa te penal tato mano i le tue whatalia. A mai quotes o masini nei, ma whaatau mai lo masini nei, mo malai wa lele, wafu, a mai se voitu lang tato post office, scanners, ia matua i wa ili le lei le mele utu. Mai e matua off o loto. E le ai se rate na alu e le mau ai se aisa. Ioi, matua matautia. Ta vale feo i tangata. A fale a fau i tangata. A tangata i le fai ngā ruenga tangata. Ia, upei ni sifi nei tangata. Ia, o le labo ta pena le tato fai ngā maa. E tu sili na ta ua o alo mawhana. Ia, e mau atu les tangata e tō rua te ineti a tō tasi tō rua. Ia, tato vai e ni tau tio le mea. Ia. O afianga na, o afianga mata ngā na. Ia o tātou tau whaine iai. Ma ole mau la tau ia e asa ina ia raids ma me uma i nisi fo teimu alu. E le ai se raid e le mau atu ai se teni titi tala vau. Tonu o whale o tangata nei. Ia lono vinga. O mea lava nei e wha ula. Nau le tunu e whaia mionga matanga. It's very bad. Ma e tauna matuatu lai whaatasi ai le tunu atoa. O le tālusanga lava le abe, pulu maruari i whai pule. E me se fo i tai e kālesia, o nuu mawhioanga, o le ngā luenga, tauna sila whaatasi ai Samoa uma. E le lei, tātou uma, tātou te whai whanau uma. Lasau si sila ma lasau vavai a Afia se si au whanau teine. Ai se a whanau tamaita. E ren whainta tali. E ren whai re lei. Ia e lafa atu fo i mātua. Wa mena o responsibility e mātua me nei. Ia e pei lava o isi teimi ia wa watu e mātua. Ale o vai. Whawewhena mai mota maiti le whale. E ta lai ato fe a vea ia mātua e whawela i ei fuala au whasai nei tō. Pātono ina lo fisa leo leo sai whamatala. Awa ni toi teo mā whare ni upu. Whamatala me le aturu. Ia loa le atunu leo ngā ongo le mele ua i meisa mele mai whafo. Mai le nganga le nā mai whamoe moe. Tato wa lofa le atunu ua tau tato vai. E tauno whinau e fo ia temi nei. Ia, mori le ngang whaftai. Nā mua maisa mō nei fo tu lau le fiafi. Nā ngā lava malwha mo nei po kalame nei manino māmalama nei tūlanga uma i tā Upolu tupu tātou atunu. O le atu whaftai tele i tūlanga tāpo i mai. E meise le talo mai le au noa e ala fufuanga le tātou malo. Haftai whawhai una manamanuia le whauntanga al Palemia. Rā tātou whenga i nei vai aso.
ia e le lai titi foi tau manga fa mo nga sa fai ona tula fono taua a be sengo le noa tau le leo Samoa mai le fu au liuli ale malo e lopa le tatou te na nau i Faasalalau ia mai tau ina foi le telefoni sio fa fitau ia ona o le malo losi fo le finau le situ e o ile o le nga fa malo le fiona fo ftelai le lava lo non sa ia fa pena se ngona le fiafi fa ftai mai mo mai man tal tunungo la tatou Tusitala tatou por kalame nei ia ile vai so fo mo a ni tu la o le atu mo o fai ngol nei vai aso tatou visiri fai per tatou por kalame masani le nei e fa so foia me manuia le fiafi to pase po Zo.